Hayi bakithi, asilamleni le ndaba nanthi inhliziyo yami ishaya isicathamiya ithi masimkhulumise lo yamuntu onothando olufihlakele. Hayi akanalo uthando ngoba sinaso isiciniseko salokho, kepha inhliziyo yami inokumlayezela khona ithi ngithumele kwanhliziyo ngiyise ngoba inhliziyo ikuthuma kuye, hamba ukhulume lamagama amabili amathathu. Iqiniso lihle, amagama athi ngiyakuthanda sekwaba amagama eyigebengu, namhlanje sebagcekeza inhliziyo zabanye ngamagama athi ngiyakuthanda. Iqiniso lithi makwenzeka inhliziyo ithanda ikabisayeka kungaka abathi abadala inhliziyo yayiphakela, kunjalo kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Kanti vele ulifunda kanjani iphutha lakho ungalibonanga? Nami ngizofunda khona phambili ngoba le phambili abaziyo bathi indlela ayisekho ngoba bayiceda laba baphula inhliziyo zabaningi. Abaningi bafisa ukuqala kabusha kule ndlela yothando. Iqiniso lithi make wathanda ngokuphelele ubese uyayibona indlela ngoba uthando luyabona. Nethi thina abaningi sithi uthando aliboni ngoba sinokufica ngamanga, siphice ngamanga, kanti kuyinganekelwane vele sekuyinganekelwane yabadala. Sengikuphica ngenganekelwane yothando eluthi mina ngiyayibonela phambili. Hayi batshele emshengu sozongilinda mangibuye. Imbonga ehlule ukuthula, sibuze poet.